me wura ho ye di kan ayankra me so nkra me komo mu aha na be na wotwe ni na nsani me dai na me ye adwuma me so me ye adwuma bi a me dwari aduro se me kra be pie okay na anado na abo 143 me kra pie how much 143 wow me kra pie na ade a me ko huye no me wura ho na me se feme na ye ensamafo a omo wodin akuku dam abrempon ni lumba asi nkonya etoto na no na ye toto na no se die nti na wa toto na chiye ama wo wunu wachidin na yese ni din ni wuachi o se nkasa mere woda na lumba ka asem bi o na me gina ho o se die o ka ne ho asem boni die o mpese obeda no obefre no ama be yi ano nsawanto lumba na onye bonsam na nyuma otu nyina ye odo ehun nyum ni asolo nyum ndika hu se ahun ma gina tum asase ya gina tum na nka owu ye nka o se nka abusua ene na yire mu no ma ne koda na ni wuachi ekokura no na oma no celebrate because nipa no oma nyina gina tum ya so candle because candle ye so a ebie kanea e ma wonim te candle ye the fresh spirit ka che abusua panyi o che na ninu nnu ama okay so omo ntie lumba 2025 ya na church ko difo so on transuo no no nkoda mama nso twen mamu nua no ko se fridge because mo na wo shemu na wonde no because lumba ke esi ne e wa asamado because oyo obrempon ana abusua ene na yire ketuwa ne na yire panyi e ko fa manson baaye ena o mo de sanction to ne so lumba no ma bi obe na sasisu o lumba obesa ba revenge sese obe ba ma obi awo no onipa ko be akra no be pie no ne ye ne kasa obeto nyum se lumba abusunya me ne ho akwa e de baba Grace TV GH so me ze twedi ampo nyankopon atom obia ho ye abusunya yeguzu edi areho that lumba ensensem no mu nse se a na no court etna se yedi kan ne se wabo injunction atwogu injunction na ma me akoso ase wa epe e di atda lumba ye nso mo eno ye baako afi court wa kan sem bebre ya dia ka e kuna ye ho nsensem se ma me se wa akoso ase wa ne be kuna ana so dobro ni ne be kuna na obeka ya enche kura anya ba twi nkomo ina na keje se mo di tu dwa se sunsum opopie se bi that lumba class ya na odi aweho no wontimi ntwansuo no emfiri baabi a wo enko asamando na se bi onko wi asfoforo mu be na otwi wi asamo fra se sunsum wi ase owura sunsum asa ko bi foforo that lumba tonkra e de man abusuafo amansa nyina efa ni wo ho ne nsam wa idija won tentafie so na ne abusua bi owi ase o o de mesra na bote ne kam ho na me mana na akwa aba na de okohu osunsun wi ase enkra ya that lumba to e de man abusuafo efa ntokwa ene nsem bebre ekoso on kan nyina nche na apom boko de ya chama boko se bibi akoso yakopa adom na so abrabo mu bibi ati apo ya eguno maso okay yeah na asase yakura medical body ne bia na down what chat for ye frame nana ke jesi okay me asante ni ba me fra asante people so okay me ya duanani na me ya asonani ma me ya duanani papa ya asonani okay na ba twasini a produce movie ma direct movie na masa adidafunu for 16 years na majai na achede de yempo onyame atemfi ade aya hate eno nyankopon asade mababa se membe ye de efie foye nti se metete ahan ehwe sunsum adwuma me ye no aha me wo eye bonyire adahomase aha na me wo aha na me ye adwuma aha na ye hwe yidi kan ba twen komo ayi fara dumba ensensem ho ma hu o ma ye ase kra se wo duru ba bi a onti entwansuo enko wi asfofrom ama nsem bebre na ekoso be na wo twen yenu ni de ye tren se bi fufura sensi sunsun wi ase ede na ekoso ka bi chere na mahwefo abuja me chia wahwefo ne watiefo me se twedi ampo so mo bibi an ba america kra aka ne afia so musuo ne san kwansia
patuwo me wo yanka Awurade Nyankopɔn ne asase eni mfiri obi ablabom amen abrabɔ no won asante edofunu da bi kasa asante dofunu se nipa ne te ase a yanka ne ho asem owu a afi na yebeka ne ho asem na wo hwe mani on sase ni so ba ai no kra na ayeko wo sam se di entira mani nyame ya na me wura ho onim se de nti ama me wura ho ni se ewiase edin we ne penya eya na so wo brenya udin na se wo firi mu na se nipa bi pese o ma udin no ese ya ne ha adwen ye di kan ayankra me so nkra me komu mu aha na be na wotwe ni na nsani me dai na me ya adwuma me so me ya adwuma bi a me dwari aduro se me kra be pie okay na anado na abo 143 me kra pie ahomachi 143 wow me kra pie na ade a me ko hu ye no me wura ho na me se feme na ye ensamafo a omo wodin akuku dam abrempon ni lumba asi nkonwa etoto na no na ye toto na no se die nti na watoto na chiye ama wowu no wachidin na yese ni din ni wuachi o se nkasa mere woda na lumba ka asem bi o na me gina o se die o ka ne ho asem boni die o mpese obeda no obefre no ama be yi ano nsawanto on se lumba medika ka se onyankopon agina tum abofo papa agina tum abofo boni agina tum because enwum ya ade a onyankopon ahenie ene edibu onyankopon ahenie nti sofo bia pese oni onyankopon nya ahia ise oye worship osole Awurade ansa na nani abie nti Bible say onyankopon te ne ma yeyiem nti lumba na onye bonsam na nyuma otu nyina ye odo ehunwum ni asolo nyum nti ka wo se awonwum agina tum asase agina tum na nka owu ye nka o se nka abusua ene na yire mu no ma ne koda na ni wuachi ekokura no na oma no celebrate because obia ni wa wowu a ye ne candle night wo Ghana da apart from lumba and start here asa atu what you say okay nti ka wo se na oma na agina tum na die ben ana koka papa ma papa je trade because nipa no oman nyina agina tuma ya so candle because candle ya so a ebie kanea e ma wonim ti candle ya the fresh spirit candle obi obom pa bi obisu candle bi a wo ne botaye enu susuye ebi ya ne na brabom esuma ba na brabom ebi o pese contact spirit bi e na wo so candle e de bie na kwan nti hwe nipa dom e call independence square obi ya de candle kumasi am ye bi ewiase abotefo nyina ye bi that means ewiase nyina tunjina tum sade na ye bi ma lumba na sade na ye oga sade na ye na nka ya ma na atwa ensuo no na nka wo dipem ewa eho ama ye soa no ewa asamado because lumba ke esi ne ewa asamado because oyo obrempon ana abusuya ene na yire ketuwa ne na yire panyi ekofa manson baaye ena o de sanction to no so ena o ma kwan because se abusuya anton wo bi ntimi nton da because obi wa abontin obenya lumba ho ensema ka abusuya ene yire na de nako what you say nti so ne krama ba di agura no otafre wa no nti adie nti na ama amanfo kwan na sebe obi a onye nipa bi obi a onye nipa tutu bi etimi bi na no ka ansamfin efa lumba ho ni wuachi woni na machira ensem bi wa ma social media wo woni na machira nkomo bi a amanfo bi di no ha adwen na ya wa abofo papa na abofo boni na gina lumba nchen na abofo boni na ase ha che papa no nti asem bi a be boni bi o mo na de ba papa no o mo ntimi mfa mantem nti onipa bi a ya selumba mre okay se e be kura no na on pese lumba e be kura no on ka hu se e be kura lumba no le opa ya ntonti asema mekan ya ntonti a se papa be na pese se bi nka o munya abote ma nya nhwemu fa ne wuo hu de ku no da bi lumba tie yeah unim onipa wu a no wawu okay
yale bia da so obewu lumba ne yale mu nipa nyina ehu o yale ye onyame yi ni firim yesi eto nadu the poison no onyame yi ni firim what is here enti se wakono akowu a wa ade be yan se obewu ni ebe on se wo se mapie lumba ne lumba sebe odun sogu no ho lumba again but wo aso nwie wo munya ma ne nkoda abusafo no bi person say ni nua ba pan ni akoso abem ko ma che on ti kwan nua no fa so wu ya sisan say enchiremu oni pa bi di mo ne sisi so tinka omo sa anye nhwemu bie mu ansa na omo si na omo si nhwemu ya kosi je se ne na ye hu tse bi ase ya na so da bi o enti wo pese wo nua ne nim gu ase ya na ano na omo twene mother lumba ni mu gu ase o ya sa nhwemu so ofifi frɛ ne wo hu nsama ofifi nsamani a na hu ade ebon na atwetan ne atwetan omo twe agite o twe se wo hwehwe lumba mu no bia ne yale bi kura sie lumba na yenim e ba ko pie se lumba wo yale bi na ni magu ase yale boni masa asem bia no ekokuam because nipa ne celebrity no na ye pen ho nsem no e bia doctor ko ni postmortem kra doctor no kra no obi e be man bribe na postmortem ya na ye nya good evidence what you say enti me se papa ne ni omo ni sinkonya edaso a nka court bua ma abusuan kokora na mo se lumba wa pega ni but ya sa de na trase court bua sam na na blanda ya bua sam ma blanda se abusuan ko that means lumba ho se afi de ye be kora no but ya sa de asam ne ntam kase to so no lumba sa de na trase sa asam nsu ntware on trase na asam nsu twa ya bra obi wo a so owu ani wo atwa me duam se wu a afi na akobre wo wiase na samafo so wu ne mo boy asama de ehu che asase wow o ya na obi se sunsum trimo de che wa oti ase wow what you say se sunsum ene se nipa sunsum na ya de yi wo be yi a ye be interview ye ni sunsum ansa na be interview o sa ye pin komo ya nya ka ma abrabo dabi okay enti nipa bia won no asem na do control him kasem wa kacha manfo bebrebe nipa won no asem na ma wo yeye dabi am se na toka na me toka se anya wasem me si fie na me si fie anya wasem but me say me nye ye da hombone de ko onye ye so da obi adome ne ba ne timi nya chance etimi ko sia ye die ko sia sika bebrebe but ne ma me no me no bo nsama so na akobol no manyina bu enti wa no kasa timi ma onya asem o se me no tuei me no di nkomana me se wo twen na abehu na ade echi wo nsama na de wa konya enye me na ku wo but wo bia so ma wo be ku wo numre enti ya be ku no physical no mo se wo asem aka no unya ho asotwe enti ni pa bia wo na mahwa no kasa yie tinsemo amanfo kan wasasi so fa lumba on sabe na enyensu so lumba ho because komo mu di because lumba o sori pagya ni mu sei but wo akwa dina sem wo ensu na no amanatwa ya sa amanatra se unless e be sie lumba enti mesra ni nua ba ya buze pani ko fi omo ya abusuya abusuya ntwemanso abusuya ntwemanso ni wofa anya abusuapanyi no se abusuapanyi na yade bi na nya onne ne nkan kokoma abusuapanyi ya wuye yenye na nya biem abusuapanyi mpachew na omo nkokro omo de sie no na omo de sie ni nya babi papa nda na nsunsu aso ne enoma ebe ba asase so efa lumba wuo no aso asema me kan ebi ni die se obi atwanto to lumba so enim obi akase o malumba contract lumba agis kawama ebi ye nokre ebi nye nokre ti je onya nokre lumba so be frɛ na be yi ano lese nipa no so be wudi oh well intense ensamantoa lese ne na ni ba se bi be nyame di anya asem ko me ba o ana tie ye wo omo ye honhom mu nipa okay asofo akonfo malam omo bompa papa malumba kanchi wo lumba achi enti ni nyina ye nsunsu aso ebisi na amanfo ntufo asof bebrebe dolumba akonfo bebrebe dolumba abinsfo bebrebe dolumba
mala fo be dolumba nti obi bomb papa se kojo fosu de awurade mfa ne kra ensie yie de odi se egu fom de se egu fom de obo awurade mpa e bo awurade mpa de o sita seba de o ti ahan kanche ni metu me dotas kojo fosu nti me wura me spiritual room me de se egu fom se me ya normal me sre awurade ene nsamanfo ene tumi se omumma tasfoju fosu entwa nsuo no nkodi na o me se o ntwa nsuo a on tranche ntina ye won sama ntwentwen ntina atofuwo bi wa wosima kopie ekrowe so akwawo de aba ontwa nsuo because nsuo esi nsuo o ma hu bebrebe me wa kasakra o former station no say me kwa Abidjan na Abidjan kotoko ni aseg bon toka no 1993 na ye kuku ni pa ti me ba no obi di no ma mane me na mi so e sama o so du krowe so a bibi we udu abusa for no one coffee o because any people know be 50 years ago on dem chere no and wa kwotena Abidjan ho because so our Ghana ha e bia na busuafo o ma amonane kron o be hu no but Abidjan de ni pa nyina ne ko wo po ma mo ko Abidjan pa mi kronfo people for ya bro che na Abidjan oh yeah wo sha Abidjan de ne ye pe okopa enti Lumba awon bebre bom paye mano asofo bebre malamfo abosomfo because of tonuma konfo bi enije otonuma wo kura enije nanse wo panyum enti ba bi ati won se enwura wa enti se brutuki e ba si e bolumba nyuma wo da bo se o ben etie wo ne bi ye honhom ebi anya honhom ewi atie se bi ye honhom ebi nya honhom enti ya bo no ni account no o se nyame ahini mbonsam na otoma na awurade anije enti ni nua ba no oni ni wo fa abusuapanyi no omo nwi asem no na omo nkura ni nua bema no date o ma hye no omo enkosie ni nua bema no 6 December no se emane mpa ho afiwe aso ameka no ema Lumba mesie no empa ho 2025 epa ho 2025 ade ni pesi wada ani 2025 wo be bagana pa wo Lumba wo tu pa ye ntunti aso ameka se Lumba ye sie Lumba 2025 na se Lumba enyisie ni pa ho 2025 ni donyame ka osoro ni asase se Lumba be fura manfo bebebe enya alejo ade besi ai besi isi em no ka se me wo ma wura hu ya se bet me se maka hu ya se what ya say me say ya tie Lumba 2025 up to December ending ya nkoko Lumba chi ni e bi ni ko 2026 a e free 1 January ko no owu e be si Ghana obetina wo se Lumba wo se wa fro obi se ndi pa bebre na ewu akase bebre na ewu ade enti na Lumba asa bi ono de ne tumi ne sunsun e betimi afra ndi pa bebre be sa akase fuoi okay omo ntonum okay say o mampani wawu President Atamis wawu okay o mampani Kufo na yire wawu no odin ayi amisata ambofoje wawu otonyum but ambofoje na bi oti wasamado anu odin sa dunyame one ayi nyumtini we oh Debbie ayi oh Debbie omdo yo ayi oh nyumtini ya nyumtini ya no ni adofo ampadu okay na ampadu e omti anu o sa ampadu no ye music king okay nyum etufo na etitire wure eyi owu asem ane na nsamanfo ne honhom hwehwe o yo nyumtini bu akwa asamado kura encherese no because no nyum ye ja rastafa wi nyum okay nyum honhom nsom okay but nyumtini a otonyum ema honhom nyina age mpanyini sia ye bone nyum mpanyini sia ye bone nyum aremfu sia ye bone nyum ai a president fo sia ye bone nyum ahom bebre sia ye bone nyum that nipa no oye oguta louder mouth na numa sam ekọ akire na say o se Lumba ko ka wo ho e na wontimi onkoye enti so ma me ka tire busu apanyi o twa na nunu ama no okay say o tie Lumba 2025 ya na church ko fo so on transuo no onko da
mama nso twen e mamu nua no ko se free gym because mo na wo shemu na wonde no mo awodu obi a on se awodu obi a wontimi nka no o mo no lumba no bi obe na sase so lumba obe sa ba revenge sese obe ba ma obi awo no oni pa ko be akra no be pie no ne ye ne kasa obeto nyum se lumba obefiri na busua na mu ana dabi obefiri dabi but obeto nyum se lumba ebesi wa ya na date we ene ye 4th November 2025 fama ke we na tro aso me ko obi ntro ata nu 2026 ebe lumba we obi be wo oni ba ko ne ba meto lumba akra no ebe se lumba obe louder the lumba akra ni be di 5 years 8 years no wotonyum obatonyum lum obatonyum enum obatonyum anipa nyina be penasem o say so form akwata ka asem bi say ye be wo akora bi wa Ashanti region konfanoche ngola ewi aso sunsumu nsem bi wa enokre sunsumu nsem bi wa nya nokre obi bo ni tim e sunsumu nsem na to bi wa o ka sunsumu a o ma sunsumu e kasa wow enti me da bia me ka say akonfo tete abosom no omo kasa chen na akonfo no omo nyi sika omo mapo what you say omo ye boni a ye bow ye fra DBCP e chew de ko no asem DBCP na chew atwu moja bo so nya se ase HIV e chew no okay because omo mpentro omo mpefin what you say but na akonfo na ko emotia motia bi apenkonya motia bia edwamanfo wati me kana se enti lumba asama me ka kire busuapani ontie me ye ka asem tie me nyansafo en ka nche nya motintin me ka mi tu busuapani fu se be oda ko oprimso si nyame adum afiada omomra abusuapani wati ase asama otufo sama ne kan efi oprimso enti abusuapani ne wo fa ase no en ka mom ka se nana sebe eja asem to ba bi eja minua no ye ja bibia manaka na yensie ne sebe opemso na hemfo no munsa ense twedi amponi asase eni tumi se omunyi lumba no ma ne ba bi entra wow asoma me kan bra mani abre enya kasakwa me nkasa kwa me mpefem no kura ne kadin betoka unya fa ahudie ena sunsun masem ye ntwantro me ka ta hu bebere wa hawo sabe ade a tie se bo de ye hu ban unbo de hu matim sa bo de hu matim bo de bi mo obi mo je tu no utwa bo de obi e was spiritual malike se bo de nko na bia na semu no utwa wan na usi na wo de fa no ma ne dida spirit ne beda nti body atumi wo mpa banche ene siwe hu ma banche ma no odin papa ti banche na nanu mo kodwom no mo kotra se ya ti banche ne se o ma se de ba adwen so ne ne yem nka no nti ka o se tumi wo nti entwantro sa nti asema me kan ni bresem enipa bia wo internet efo bando kuta wan si dikura auto na ko tra internet kalumba wasem bone no ka hu se wan hwi adaatwe wa nya ho asotwe ma be nya ho asotwe ke bia wo se ana wuni ko ese lumba nka be kuto no but ekoye lumba no lumba ti aso pegi no beto wuye no o kan semfo tu ka se mo ni mfa na ho kwa de obeto sa afro inshallah I know you also say 40 days time adaduanan ye sie lumba enti mesle nipa bia se ewi ase wonu masam do ko wo wonu masam do ko ankwam de wunnim ni menka why is what you say wo band enti band de o so dem kra kasa ka hu say band no camera e fie ni e sunsun anan je sunsun o tai kasa ase camera e sunsun fo ekuta e sunsun ene fo e sunsun anawunim ma mebusaw no ya na o tai kada ye fo da bi fo ekuta mi leba de je technology okay fo ekuta mi o se bibi anso so
but me fro bu abuke be ko network ne and science na science uni mama me science eh sunsum aliens and dey ade be wu mu to be for science me to nyame omo mu kuta rituals omo ye adisua bra adisua so oni ani adisua de was a Ghana man for suya just like that obi o suya de oni ani bi obodam obi minimum bi oni mass o kira de o Kwame Nkrumah University ona ma no du kwa na park ne car no watro 1 2 3 5 6 hey answer no say oni anu answer no maguka because oni to me eti adisua kura na ehunhum okay eti I tell me that you 1 2 3 no obi e twa no wanta won wo mu nti mu dey tell me exams no obi e obi fi em so mu nyina bom obi fi omu nyima de papa enti ehun enti fo ye kutai e spirit okay enti ayira wo de hwese de ho tipre o fo sa hwese de o hwese tipre enti spirit o fu nduma ase o krantu enti ay spirit enti bofu broni nya na ade kwa broni pedin broni mpesika enti abafo mo ye light o se se o tra first one ama second one ama o be 7 times and buy o wi oko o mo ye break a mo ye break ke sie ajan susu unma de o mo ye oni pana o ye break o timi ne kra e ko exchange of the break edin ni ye jahodi ukwa abijan a bobo bridge ne da so no enipa bi na ne kra ko twa me ko ti bobo sa no mutimi bridge no ukwa abijan bridge no plateau no da so twa apo no enti bibia ye bia spirit take majority spirit won de tia wonam sunsun tumi ni bibia mu enye dabi sunsun ni enye ye interview ye say sunsun ni e kira enye ye me ba o say dabi o nyame YouTube ye di YouTube say YouTube do so interview bebrebe e di ento be hu YouTube ne obe plus obe hwe dabi enye nyame ukuta akoma pa enti wonhom twe nipa ba bia akola duma wanko se wudin wow enti wo spirit no atwe nipa ba bia akola duma ko ye se wudin ya domi wa anya se wudin na go be hwe nti abraba wo ye bia na spirit wow ay spirit tucha ya mamu ya bua spirit aduma bia ye bia spirit se spirit gi tuma ya gi watum on ba jiwa tun kwa sana pie wona mani sebe yewura opemso o se asem bi ba asem no oni wo but otimi revu sikiti ni nyina 100 years o se ni si ye no aka ay spirit enti oyo bofo oyo difo enti sunsum ye ni sunsum agro obi ka so sunsum a ndo ko wa bodam kra ginidi de obeka bi ya ndo enye kra so because nipa bia di sunsum ni bia atinyama wode ya ho ato no so nipa bi di sunsum ni bia ko twempra ama okonwu sikit obe so obe sell sikit wakuno obi akọ ene obi atwempra ama wode yale ato nase entime me ka se me ko fa gabi gan me pena again so data gan me ne ko o data ngoto kodi ye ko to bro ni kodi odi kodi nu wura na se o ye na kodi nu nyina awewe aha no asa o data me chere odi o so hu hwe o say yu ba ko na ake awewe abobo ntoku o se data se me no da me kun be ma wo ye nipa ntira do so be obone wa nipa bia o hie obi ne obi a ne ne bone e na nya dress bia ne wuro obi a wuro dress ni hia ko 10 years obi be ma wura na se ni bibia sei etimi sisa efi se onu oba bia tu na mo oba bia tu na mo atwu nhira ko 10 years oni be bia tu na mo nhira ko 10 years e ma do o si so ni ma se na atra unti min kawo e ma no hum nyina di wachi okay me no be bia atra so ni ma tu na ata okay so on papa di o ma che be di wachi so on boni di o ma che be di wachi enti so onu oba bi da no oba bi e wa ada agya o so wo di natuwa di sesan do e ka de ne covenant ne ati na bada wo se ababa na abemme na tiwa di ni da bi o sa ni ntina ye dwale no enti obi a o ma udware se do nya ha ba ko no o de ye
ya ha yo nnua ne ha be 20 what you say yo nnua bi wo ha yo ahomachem yo tami ewu yo sosomansa what you say yo nyenya wow yo wagasi yo dua bonkum yo dua nifa dua be beti yimu obu a wati nusu oba ko to dua ne nya duma because onim dua no de nya ne dua no tinyese wote ya na David ti ya masa ebi ya dua bi ya nya ne dua na okoto le tie kwa no dua no obi ne kotwa wada wanfa dua na kasa antwa dua no entu de ba fi a ye wono ma bi ya yem ema spirit ne obesem oh okay wow one de meche bancha anyi meti amenti na wia me wota ma me beti David awia na wati wada spirit bia ebi da awia bi da numre spirit bo awia wote na onya adwuma awia ebi pie abu wa nim na opie obu wa tena homache obu wa ekote ro na mu mpaboa obu wa ekote a ye de snap ana kasa preko ana pada bu ase obu wa ekote ye de quench obu wa ekote ye boadeja ntira dua be na abo bia ntimi ntwa ase abo ba kope kusie ana ayi me fi abo akoko ayi kotoko unu ma dua kro ha e odi aba obi ase ni aprase you go try sin bi wo ayi bekwai you go try spiritual sin e wo muram na bi egira say ahoma temsi wo na minti na mi ye so kamera bi na kamera na du okay so kamera bi na kamera bi kamera na ba kwa ho a na tin no awana ne kofa me ma me so me ko ba bi a me wo snap me di snap bon mpa se bi tumi bi a omo nsira ni masa adini kasa te mante se ne bi si fi masumu no mi donya me se mi die mi ka akotete bi ye fe ne sabiola de na se ye ko fi ne sabiola te fie obi a me na wa che no man ko du fie akotete ane na ko wo so yira yo ko du fie na se adini ba hwe was me free fa menim ente kire mi ba fie na me wo fa frɛ me se ko fi wa so de nti adini kasa te wa ante enti baby wa ye nyina kura ankasa baby wa ye nyina kura ndidi baby wa ye nyina ntwe be ma nyunso baby wa dunso de krobi wa udunso gudan wa bo nse obakoni de kura de abrew na bebre nya yale a aye dunso e ma bebre nya yale a aye dunso baby wa dunso aha bi ye nyunso nwa hanso aha e fe na abubakata to no udunso guso de ha udunso guso de ha to so ye oba ne be ma aha no ba fi baby na okuta be ma kuta hwewa ba fi ba bi na kuta sebe e ma abodin ni bi e ma abodin no ma abodin no e ma japade so de o tun e se e ka ni pe ba ja se e ma japade na e bo kitikiti wow nti o ti sa aha na o le koya dia aha be na o ti e oba na be ma o so hu dia o ti what you say ti sa ukuru pe ma na ni be ma e pe ma sa aha o ti bia o ti be ma na na o di asi ni boxer na wa pruma sen o wo sha o betwa ahwe o no ba bia na biom da hu ana ni be ma ba birim o pia bonti ani be ma merimu da mi da che asofo abuzia ensem wo pa nanti finally mu so asem we that lumba me nka se na yele ne dofo na yele ne ma me akoso ase wa odobu nse de ona tena to na makaka de na wo ka che ma me nsan se a asem wo court me yese court nchire de oye yele ya ona se bi obetimi ayekuna enti wo bi so ka le chiro mo e fa de wo hu for that lumba o do ya onse odoburo ni ene ma me akoso ase wa ma me akoso ase wa se oja wale o wanyai wanyai ya ze dua bi nem se no pese o ye but that lumba se so won wa fansa na me lumba okay che oyale wa metrano odobu ne betra odobu ne betra no di o no ni jo no odobu ni ti yes no woni but no on pese be di man ni kwasa me ba o di wa ni nipa ne ti ase wa anye he nipa owu na be sa de wa nipa ne ti ase wa anye he di ani owu no twa so na mu nyina kuna nipa duasa eye kuna asante ni ye ofra di bi awisia dom se oye kuna wo fra da nsinkran kogne ne ye de antuma ka wo ha ne ye de awisia dom bu ko oye kuna fo
nti mo tra tete no ne entra akonya so akunafo no mo tra asen na kete so ya de samanim na akunafo te so ene mate so ene na bibi atwa ubekọ na kura ne ti akonya so tete ne entra akonya so asante mam na ye to akone ba se on ware na de on ware do buni so ya oyikuna on se on ne wo ba ma besi no ma se na ne wo ba nya na yire no on tra ne nchen da bi on fa ka on na tra ne nchen wata ne asante mamra no unu obi wo yiro nye so broni na ayi the old president Rollins na this certificate no ba yo but asante mamra de unu obi wo a oba bi no obi awo ofra ni kunu ofra ni meyire wata ase nto na wo ba ko bienu miensa edia na esikwan kuna ye na wo ye na dia na besikwan kuna ye na dia na beji ye kuna ni wi ajapade na ye be che na according to the right sources oye yire no benyam sei yo ne tena ye nso because obi timi obi na nya ne yire nya ne bibia no but owu od na japade nyina ma no what you make can say na ma me say what you say jama mra mu ne jama mra e Ghana mra ye jama mra Ghana bra so kwa no senu ba wan ko wo jama wo Ghana yeah but we jama citizen we jama citizen ayo jama for me fa no we yi Ghana okay enti omu na nka omu kan wo nya yi na omu sie no wi a ya che normal according to the odikan o japade a wo fa we ono wo ma wo so fa we the otoso fa we ne man fa we abusua so fa we na so inu ba wa mobra ba ako wa mobra mienu obo bra bebrebe oye japade nte japade wudi unya yese japade nya na o shirika de ma so na obinya yese me so obi asifi aduasa ba bi obekọ ba bi ketu abi ye wura do spot wo cash owe otumi tire ni nyina o di bi asisi showcase se kana Japan company to ogu otumi ewura ni nyina ala ni Ghana wata ko tache ani da ata ko tebi okra wonim o an discover nala usika ni wo obe media onu ko wuye na japade de ko I tell you, say your prayer padia say the name is better than riches. A thing here change your padia. And to the panic yanti, Lumba obeje do ha, omunyena o man in statue. And she Kwame Nkrumah and chen. Because oh, you say I want for abon you bebe. Ya onyu to phone mama bon you bebe but obi awu ya anya ne kan na. Lumba wu ya ne kan na Lumba we let's Kwame Nkrumah in Ghana. Senior, she rappers. On the rappers baby o. On the obrafo. Sa ku di ohun bia obonu mate. Unu ma ko die. Nini bi o to ye. Enyu my sa mi hutu ya me chimi na to kire me prekase. Na mi bo wa wo die. What is here? No. It's phobia nso brafo ye leader and what didn't mountain amano it will be a boom to the man sako enti de bia obrafo shira sako de enti ahoma so nche tulumba we next Kwame Nkrumah in music enti omu malumba omu nya ni statue ensi Kwame Nkrumah nchen no mo fa Kofi Annan nka ho mo fa Rollins nka ho because wabe aduma wabe tete nyumfo bebrebe what you say enti abrabo no me pam chew wi ase man so mfie nkosu ba bia me pere me je mfie nko ba bia dakope ubewu dakope ubeda won sole dakope ohun me be twia na okọ asamado ade en kasa na okoka ade amane na okobo na o so unya nipa bia nka me mpere dan o kama mpere japade o ka pere ba bia nke besi o nke skafo na mo wodin no ubekọ no waye ne maame de wa wan papa de waye ne de se mfimfin de ato future se owu a ye kura ni mu to ni so eden ya obi priso obewu beto owu ni ma ananso obi priso obewu obi priso owu me fa no owu ni ma tinumba owu re fa na that means ne time aso numba owu asole ene owu we because ya le nanka owu the third time what as enti Nyankopon de open wo ye do nyame ye si Nyankopon owu okura de en kwantimi nyeda wow enti owu so owu atwede so ba akofo emfro da obi a be community yi e be ba sa de be kini ma owu a memle na aso na obi a na akumi ye me ka so atiase enti abrabo nipa de owu na owu na wu dem a mo ma ne nkoda na nye na japade ho ne ayi kuna ya ye pere wan ka lumba nanka se mi ba enye kuna se man ka se mi ba kiesi na ka ye sie no
to mo nya malumba enna why omunya na that lumba enna sanse baby o no nyaman kwan e ma no kotsena se no na keje se na twetwen komo ne yakọ wadaroma de otimi yede bo man sign no number abrabo mo ewi ase se woto ne se wonni tumi ne se wonni bamba abrabo se kusua ehwe wa abregua be firi wonsa ye me kan se nipa bia menye ho akini obi eye gaga mi bi ntimi bibi akini no na metie nu su bi se konongo ayi nkoko abran mrantie me ni bi ba akoko twa obi sikan ye twa obi yam emran eye ahoma sosem ye uni baye enya ni eden uni baye enya ni eden baye na enya ni eden bi ko obi oni eden bi e ka wa e ka so uni baye ni e ka na nka dia that means ukuta power enti mesre me se uni pa bi ato adwale ujale a bibia no betimi uda me no tie wu ani boni ne majale a wani boni ntimi nchallenge me da because e jawo me ho so mi pie na so obi kuta sunsun boni ne wa to asankom se enyi obi hwa mesa ho entimi me da obi a poison me so aduane mu aduane be hwe agu me di enkum betum be di bekum because me protected what you say enti abrabon no ohaw bia no pe ba bi ne fa wo krase ne dwale ye me ka che obi ase osum nyame a sum na komopam na sum ni ye sa wo sum bosom a sum na akomopam na sum ni ye sa wo ye kremoni a sum na komopam na sum ni ye sa wo ye dunsini a sum ni ye abrabo wan pe bamba wabra utimi wu obi anya yale eye fie obi anya yale mframa na to ye na ko wura no obi anya yale yale na na beto no nti yale na firi obi anya stroke no firi baby efi obi anya pressure firi baby efi obi anya diabetes firi baby efi nti yale bia e won source nti me ma so ye tumi wa ham herbal and spiritual center me oba ma so ye ya o yale ne baby efi se yale a abeto onipa de yale betima to ka onipa se ka wa o service no se yale bia beto ne yale no wonu maduro na nko a efi baby efi oba ye behwem ne adi na chiwade aka ne ya ma waduro nti me nti aduro mfa nguo me onua bena sisi wo wow me onua bena sisi wo pete ahan me nti ahan fa nsuo wo yale no ba ye do tena dem obi a wo ba busa ye busa yale nse nipa semasi wo tena ko ne yale na de na de ba se spirit ka tem se yale tuo da be hwe mo akọ se fi bi be born back to sender ni ama ho ato anya kasa anya me se obi otumi bi ankasa be be wo de come never saw me hwe me pe challenge wo ha bi abrana ne ntontia brana ne ntontia ha bi ahan obi ani gienu obi peba onyaba obi pressure diabetes hypertension anya no wako enko obi prostate cancer ha no me so de bra na ne ntontia me ma just 14 days now chimi you say anko a me tonyame 14 days ya say too quick da bi say duro ebeji wa ya atrema enan so no ebe yi yale na pie na nan so na ku atu ase no anhie o ebe bre na se no say duro no beje o na watu aso aduro obi wa ma aduro tintin dabi 14 days yale na amra se dia na so yale no ebe kun no ba mo na se o yale na manya do ma o pa fa ko Yesu o ubewu wow okay anya kasa kwa my number is 0538 69 09 43 0538 69 09 43 and 0244 58 44 38 0244 58 44 38 o frame anopa awia numere meje so me wo adahomase bonire adahomase so free nkrana ba si so a wo de twakwa ni so ko adahomase wo be si wo old bank wo abosan na si wo na animu wa wo si wa frame ba fa so free techiman boliga tunya na ba wo de fana about faguna ka wo be si nkwanta wo si nkwanta fa adahomase ka wo si adahomase old bank wa o frame number na ba bia wo bia e ba hwe ni adwuma dwara kopoma dwara media me na okay me na wow media anajo 22 kura me hwe wow okay na minja obi matia na yeda sekwa na jama yeda se ebusuanti edimi na besi wa na KJC na de wo hu osunsun bi ase wo be kai di kan be de twetwen komo ma o kan bi hu ye se na wasa timu biem esi be bia otonfo so bɔ no na wo hia no de ye be sere busuafo
so the omuti na mo bia se fata be omuntu e ma the legend Charles Kojo for that number enya asumdie emfama ne kra busuya empanyifo se kwan de wase de ya bewie wo ya bobo na ha e de ko twitwi na bisi kai se obi trading enterprise wo kuma se South Interest Junction eso ya sense o pata de papa empower papa any perfume papa go there so do ni chere kuma se South Interest Junction aho and obi trading enterprise what me say okwe e ko jodi baba na adwuma ho ni tipa ya mo dia ho brase e be jo first so na bibia akoye di amount Better Grace Financial Services and so say main country Ghana for more America and Ghana for ya more Canada Better Grace Financial Services or we intermediary financial group yeah fan say insurance homes and some fan say be financial services bia or what kwada wo mu yi ya mo betimi aboa na onya insurance company papa e de ho abata na tena bi okọ ahomegye mu a ho ankyere ho ya mane bi ba esabi wani antoto na nyese ho ya mane mpu ba ono mutu na manwa akọ ahomegye na ho ya mane bi ama de dubra bi o ahomegye mu hie sika on betam sika boom di ama sika on betam di ama no o munye tuo bi tax free umpewe na die na openti ni mi amma me ohenere dan akosi ni twin komere na bi anko yen fama brepa mi be share busu ya me din ade kwafina busu nyame nka ho yakra bye bye